ଶୁଣ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ପଶିବ ଭାଇ ଲଗେଇବ ଯଦି ମୋ ହାତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେ ମାପିଦେବ ଫିକ୍ସ କରିଦେବ ସୁଇଚ୍ ନେଇ ନେଲା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଆମର କୌଣସି ଫୋନ୍ରେ ସୁଇଚ୍ ନେଇ हल 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 गोटिए करुणा कलनी महिमा आउ गोटिए करुणा करिबा हेउ बोला तुमर चक तले जीवन जाऊ तुम रथ चक तले जीवन गोटिए करुणा कलनी महिमा गोटिए करुणा कलनी महिमा आउ गोटिए करुणा करिबा हेउ Oh
আরে